Jumbo Kashmir ni Shimi Punjab Thangmani Lama Tabuk Tong Kesang Halok Engjak Kecang Engjak Bebak Fiaba Bufuro Janitesha Coba Nang Laino Bufuro Tamo Ungno Kebo Shashuk Maya Hypono Tabuk Shak Jora Tong Kesang Halok Engjak Hani Koktuma Kashaka Laisunai Shalo India Pakistan Tumplai Tongmani Jorabo Pakistani Army Ship ni Bukhaktei Tumplamung Muthagna Bagai Ceasefire Khlaijak Mani by Bharat Hakotoni Ministry of External Affairs ni Bakhakti Bahino Ceasefire ni Kok Shaklaijak Mani Fiaba Aboni Dambrini Pishingo Haino Hai Pakistan ni Bakhakti Teiwaisha Kok Naragya India wo attack Khlaijak Mani Tei Bharat Hakotorabo Pakistano Firokmung Rumani Koktuma Azai Faimani Aboni Yagulono Jambutei Kashmir ni Shimi Punjab Thangmani Lama Kokti Shalni Fungjoratei Kecang Engjak Malkhung Thanglaiso Ngui Tong Hatabo Abushuk Shimiya Tong Kosong Lukurobni Halok Rogbo Fiogjak Mani Kok Rogbo Kasai Faika Fiaba Otong Kecang Halok Bushuk Joratei Kecang Ngui Tong no Abo Mungsapano Shia Sakha Thanglaiso Khlainai Khoroksa Borok कैसे रहने वाला है सर? आज सुबह सुबह क्या माहौल है? अभी तो शांति है सर। लोग घर से निकल रहे हैं सर। लोग पूछ रहे हैं दुकानें खोले या नहीं खोले। भाई अगले आदेश तक इंतजार करें, अगला आदेश क्या आता है गाइडलाइन। सरकार की गाइडलाइन की पालना करावें।